Байке, медиа тармақтан. Аласың телефон албайсың. Бақыт Жетігеновқа комментарий беріп қойыңыз. Керек. Еркін мемлекетте жашайық бәке. Байке, жеке пиар қылған жоқсыз, қатты сөйлесеңіз. Жеке пиар дейді ғой бұқта. Что тебе сказал? Жеке пиар қылғандарды ұқпағыла бары жақсы болады деп ақырын сөйлеп отпай, Ташиевич. Что, пришел брать телефон у тебя закрыл, да? Да, они хотели забрать телефон, но я им не дал такой возможности. Сам Ташиев потом забрал? Телохранители. Вот грубо тут же закон нарушает, да? Мен телефонды алып тартпағыла деп отыр да. Мен Ташиевтен қорқпаймын. Мен бір ғана Құдайдан қорқам. Маған андай үстемдіктің керегі жоқ. Я. Kim çıktı? Ташиев өзі шықты. Ташиев шақырып батып қойды. Korkut da. Neden korkut? Ташиев өзі шықты. Біз талап қылған Ташиев шықты. Бирок мен тартып отқан камерамды алып салабыз деді. Мен андай мүмкіншілікті берген жоқмын. Бұлар ачықтан ачық эле мындай үстемдік басым менен жасап, өзүнө пиар кылгандарды укпагыла, бизди уккула дегендей кылып атат. Мен эч кандай өзүмө пиар кылган жокмун. Мага пиардын кереги жок. Мен илгертен өзүмдүн өз позициямда калыстыкта, адилеттүүлүктө жүрөм. Мен Ташиевтен дагы коркпойм. УКМКнын жетекчилигинен да коркпойм. Тил жугучтардан да коркпойм, эч кимисинен коркпойм. Мен калыстык үчүн ар бир акыйкат үчүн турам. Расскажите, да, что произошло? Произошло сейчас вместе с Ташиевым. Извините за то, что я сейчас немножко эмоциональный. Ну, нападение, по сути, да? Подошел. Ну, я не скажу, что это юридически это не нападение, но они грубо хотели у меня отобрать телефон, Грубо, да? чтобы я выключил эфир. Мы живем в свободной стране. Да. Я не держу с собой как бы на руках никакого оружия, не держу. Да. Они подошли и хотели, чтобы я не снимал, когда они будут разговаривать. Мы же требовали его выхода, он вышел. Да, Ташиев вышел, но стоит, его не слышно, не видно, что он там говорит. Да, он хочет успокоить тот народ, который поддерживает Бакыта Жетигенова, да? Ну не только здесь у нас еще 4 члена, это 4 кандидата от партии зеленых, которые находятся в СИЗО также. Поэтому же обвинение. Под овациями он хочет себе какой-то... А что сказал его охранник или телохранитель? Ну, чтобы я не снимал. Чтобы не снимал, да? И хотел забрать телефон. Тарақтан дұрыс айтты, чтобы, ну там, телефонды алып қойғыла деді, да? Заберите у него телефон, да? Это беспредел. Сам представитель ГКНБ, да? Мен Ташиевтен қорқпаймын. Урматтуу Ташиев мырза, мен сізге түз эфирде қайрылудамын. Мен сізден қорқпаймын. Мен шындық үшін жүрем, мага ешқандай пиар керек емес. Мен нарушниктен де қорқпаймын. Мен еш нәрседен қорқпаймын. Мен Құдайдан қорқам. Ошол жетет. Мен пиарды қалаған жоқмын. Мен бұл жерге адилеттүүлүктү, калыстыкты издеп келгем. Мен Бакыт Жетигеновго боштондукту талап кылуудам. Кол кайрымай, колдон телефон талашмай, бул мени коркутпайт. Мен чындык үчүн жүрөм. Анан тартпаган учурда келип сүйлөйм, ана антпегиле, минтпегиле телефонуңду түшүр деген. Азамат Болгонбаев деген акыныбыз кол булгап өтүп кетти.
Ya. Taraf gittik ama. Ha, Gürgül'e, bir olmaz klip, bir olmaz klip. Birinchi May rayonduk sotuna barat ekemiz. Жолды açıp koymayızlar, Майкл. Yolda açık olma. Men telefondu alamdatпай. Азыр көрөбүз. Birinchi May rayonduk sotuna барып көрөбүz. Ал жерден чечилет, Кудай берсе. Мисал үчүн балким менин ордумда бул жерде Азаттык ТВ каналы болуп калышы мүмкүн эле. Менин ордумда башка ТВ каналдар болуп калышы мүмкүн эле. Мен өзүм коомдук активистмин. Ташиевдин саясатта жыты жок кезде дагы мен коомдук активист болуп жүргөм. Саясаттын жогорку этаждарында Ташиев көрүнө элек кезде дагы мен өз пикиримди ачык айтып жүргөм. Бул нерсени Ташиев тыя албайт. Эми көрөбүз да эмне деген көз карашын айтты. Мен аны укпай да калдым. Эрлан деген жигит бул мен Ташиевдин чыгып атканын тартып аткам. Камераңды ал деди, мен албайм дедим. Чындык чагылдырылыш керек. Эмне үчүн? Коопсуздук кызматынын иши жашыруун болуш керек. Мен үчүн мен блогермин, эркин блогермин, эркин активистмин. Коомдо чыккан саясатчымын, жаш саясатчымын. Мына Ташиев мырза аңдып караган бойдон кетти. Мени балким булар издеп табат. Бирок мен машинасынын артына карап да болсо айтып коеюн. Мен чындыктан коркпойм. Мен бул жерде кылмыш кылган жокмун. Болгону окуянын жүрүшүн калыс түрдө чагылдырайын деген максатта турам. Бул жерде Бакыт Жетигенов жана эл ынтымагы кыймылынын өкүлдөрү кайрадан 1-Май райондук сотуна барат окшойт. Мен окуядан четтеп калдым. Ташиев менен талашып атып. Ошону тактап билели. Барабыз. Жигиттер, тарамай жок.